हंदक थोखिबा इचाव अदु लाक्सिनबो होनबदा चिंगलेबाक लौबा याहनखिदे हाइना Joint Coordinating Committee Haingang Mayai Lekai gi convener na Shirakiba Maraladu gi kudam changdam numit mangani gi manungda puthorakadabani haina Safe Environment Campaign Committee gi Chairman Mutum Inaubina Fongdurakli Ramasigi matang na ngasi Haingang da pangthokpa paugi mifam amada mahangna hai Haingang ki area da handak Imphal Turel gi torban kaiduna ichaw thoki ichaw adu lakshinabo khonabada Haingang chingdagi laibak pekpada mahangna thingba pikhi amade police report chu tawki haina Joint Coordinating Committee gi Chairman Tayen Jam Santa Gauba Mue Amana Fongdokhiba Wafam adu yumpham yaudabani Karigumba Santana Fongdokhiba Wafam adugi kudam changdam leirabadi numit mangani gi manungda puthorakadabani madu ngamdragana legal gi mateng lawrgani Chinglebak pekpagi thawong asi lebhannaba kumjali singani taranipanda mahakna Manipur High Court ta PIL ama thaba lekhi maduda logi wangmada Chinglebak pekpagi thabakta court asina athingba thamle haibagi rai takhi Asigumba court ki rai ama leirabasu emergency gi oiba thabak thoram singdadi ayetpa pikhiba leite haina inaubina makhataki court ki order lei haiduna su aikoina emergency ki matamda turin torban kaiba khotpa torkum matamda aikoi ayetpa pide madu emergency ki thabak ni मधुदा कोई सपोर्ट तौई अदुबु कोइन हाइजेनिंग बदी इमरजेंसी नत्तब मतमदा रिजर्व फॉरेस्ट सिंग असिदगी क्वारी वोंथोग लेबा कोटपगी थबकसे मसिदी तौबिगनु मसिदा अखोय तुमिना लेबा ngमोय अदुगा इमरजेंसी गिदी अखोय अदुम मिट उइसली अखोय हांगांगदा अखोय कोर्ट की ऑर्डर लैयेना अखोय स्ट्रिक्टली सि तौबु यारोय हायना अखोय अथिंग बमदा लैगिदे मदुगी खुदम हायबाबु असिदा हांगांग इबुदो मार्जिंगी मयाजिदा सारिबो पोलो ग्राउंड सि याम कोटबो जगानी बातनी असिदा फुट 10 मुकी चांगदा थोलखिबनी असिगी चिंगलेबाक मयामसे हांगांग रिजर्व फॉरेस्ट की लोइना लौबनी मसे अखोय मिट उछनबनी डेवलपमेंट नि लेकाय गिने अदुगी मथक्ता सिदा हांगांग अवांग लेकायदा सिदा सेंगमाई दामदगी इसिंग पोरकनेना चिंग मथक्ता काखलगा इसिंग पोरकनेना असि साथीना चिंग सोखिबनी असिदगी लेबाक मयाम अमा इलीगली होंटोगा थिगा तौगिबनी मतमदुदा अदुदगी चप युंगना फुट 30 मुकी चांगदा इरिगेशन कैनल सि मसे सेमिबने अदना होजिक मदुदगी कारकपसिना लंबी जे अमता चटपे यादरे होजिक असिनी अदुगा प्रोजेक्ट सिदु फेल होइगरे कमीशन तौदना दुम लोसनगरे होजिक लंबी जु चटपे यादरे